Dobrodošli u Znakove pored puta. Imam veliko zadovoljstvo da danas razgovaram sa rediteljem, scenaristom Milošem Škundrićem. Miloše, dobrodošao. Hvala, bolje te našao. Hajde počnemo po onom po čemu si najpoznatiji. To je dokumentarac Dugo putovanje u rat. To je prvi srpski film koji se našao na Netflixu među prvih 10 u više zemalja. Da li si ti bio iznenađen kad je to? Ja sam mislio da je to neka šala. Mislio sam da mi Netflix šejpuje u odnosu na to što ja sam, kako vršim pretragu, šta me zanima, koji sadržaj, pa da mi gura sopstveni film kao nešto što bi mene najviše zanimalo, jer ga najviše i tražim i da kaže da je najgledaniji. Pošto film u stvari tada, a ni sada, nažalost nije dostupan u Srbiji, tako da na Netflixu, tako da je to sve moralo preko VPN-a, preko neke da uđem da se pretvaram, da prevarim internet, da sam u Holandiji, pa da odatle to otvaram i baš u Holandiji i onda sam ja rekao, pa dobro, mislim, svakako nisam ja ovo photoshopirao, ja ću sad to da stavim na mreže, malo se pohvalim. I onda je moja agentica iz Stokholma to videla, pošto je film bio na 9. poziciji tog dana u Holandiji, ali bio opet, dakle, u top 10, u 10 najgledanijih. Ona je poslala evo ga na 6. mestu u Švedskoj. Tako da onda sam shvatio da to nije nikakva ni šala, ni neki, kako bih rekao, taj lični doživljaj Netflixa, nego da je to stvarno i da se film gleda i evo gleda se i do današnjeg dana, naravno prirodno, ne tako u toliko velikoj meri kako je to bilo u početku, ali gleda se, film je u neke 32 zemlje Evrope, što se Netflixa samo tiče, dostupan do 2027. godine, a može do 2029. pošto Netflix ima po ugovoru pravo da produži za 2 godine ako oni to tako žele. Tako da od 2022. do 2027. je osnovni ugovor sa tom mogućnošću da oni ostaje film još 2 godine. A reci mi, zašto ga nema u Srbiji? Pa ima ga u Srbiji, mislim, RTS je kupio prava za Srbiju, oni su prvi to uradili još 2018. godine kad je film izašao i obnovili smo ugovor pre, ja sad više ne znam, godine prolaze nervoznim korekom, obnovili su, ja mislim, pre 2 godine ugovor i ne puštaju ga, eto, to je zanimljivo, oni ga puste tako nekom prigodom kada je jubilej početka, završetka rata, vidovdanskog atentata ili ne znam, ali zanimljivo je da nije u nekoj rotaciji, mogo bi da bude makar na nekim ovim ne glavnim kanalima, pošto eto, neko interesovanje očigledno postoji i dalje za njega. Film se na Netflixu pojavio 28. juna na Vidovdan. Da li je to bila tvoja želja, njihova želja? Ma ne, nemaš ti nikakvih želja. Prvo, mislim, ti ne razgovaraš sa Netflixom uopšte. Ti razgovaraš sa nekim agentima koji sarađuju, mislim, do Netflixa jako teško doći. Tako da, kada sam ja kretao tu celu avanturu, trebalo je 2 pokušaja tih mojih agenata iz Švedske i Holandije zapravo. To je jedna holandska kompanija koja inače sarađuje sa Netflixom, koja je jedna od glavnih delivery. Oni dakle prikupljaju, oni rade tehničku uslugu više za Netflix nego što rade kao agenti prodaje, kao zastupnici produkcijskih kuća i autora. I njima se to dopalo, u stvari cela priča je sledeća. Ja sam poslao na više adresa, uglavnom se niko nije javio, ali javila mi se ta Ana Ogren iz Stokholma, koja je radila za tu holandsku kompaniju, njoj se to jako dopalo i ona je rekla ja ću ovo da guram i na kraju je izgurala. Tako da ja sam njima dao ovlašćenje da oni pregovaraju moje ime,
Netflix je hteo da to se emituje u Evropi, nažalost svi oni veliki jubileji su već prošli, mislim nažalost i na sreću, pošto Netflix 2014. godine definitivno nije bio ono što je Netflix posle 2020. godine i pandemije, kad je apsolutno broj jedan ne streamer, nego uopšte način gledanja filmova u svetu i da sada ima preko 300 miliona pretplatnika, što je verovatno i milijarda gledalaca kada se to pomnoži sa ono koliko vas kući koristi jedan isti nalog i tako dalje. Tako da ja nisam imao nikakve želje, ja sam se samo nadao da će taj film tamo neko da vidi već u trenutku kada sam shvatio da će on ići na Netflix i bukvalno do tog 28. juna što kažeš, a ja sam bio skeptičan da li oni nisu potpisali ugovor da bi ispoštovali tamo neke zakone o nabavci evropskog filma ili nešto što su možda morali po ugovorima sa evropskim zemljama ili Evropskom unijom ili ko zna kako to već funkcioniše, da su oni kao kupili film pa će da ga stave u neku fioku i to niko neće da gleda. I onda sam otvarao svaki dan da vidim da li da li će da krene i film je zapravo trebalo da krene mislim u aprilu nešto. I nema ga. I ja rekao, pa ne, ali znaš, kažem ti, nisi u kontaktu sa Netflixom i ove agente sad, ne zoveš baš svaki dan, jel? Da pitaš, a gde je moj film, a šta se dešava sa ugovorom? Pošto oni mogu, isto u ugovoru piše, mogu i da te otkače glatko ako to hoće. Kao što me Disney na kraju otkače, to je sad posebna priča. Ali, da, pretpostavljam da je to ugovor, ako hoćeš, ako nećeš. Da, i onda, kako se zove, onda se desilo to da vidim pošto imam na Google onu tužibabu da me obaveštava o nekim terminima koji se pojave, dakle, na internetu, onda mi je Google skrenuo pažnju da se na nekom italijanskom sajtu pojavio raspored za juni. I onda se to pojavilo tada i onda su krenuli ljudi da mi šalju, da se to gleda i eto, mislim, to je to. Zanimljiva je činjenica da kad pogledamo tih prvih 10 koji su se pojavili tad, među kojima je bilo i dugo putovanje u rat, budžet svih filmova među prvih 10 se kreće od 30 do 400 puta veći nego tvoj budžet. Pa je tako nešto, da. Ja mislim da je da smo računali nešto od 40 do 400. To je onako baš super, kao 40 do 400 puta. To je bila neka njihova produkcija. Znači, ako se ja računam moj budžet nešto kao na 250.000 evra u tom trenutku, 400 puta, pa eto, to je 100 miliona evra je bio najskuplji film koji je bio vjerovatno i na prvom mestu. I mislim, to su Netflixove produkcije, oni su to gurali marketinški takođe, dakle, sam sajt i software ti to preporučuje da gledaš, terate da gledaš, mamite da gledaš. Ovo je moj film, dakle, ja sam se nadao da će to da eto neko pogleda koga to možda eventualno zanima i da će, ne znam, neko ko zaluta to moći da vidi, ali da će to da bude među najgledanijim filmovima, zaista nisam mogao ni da se nadam, nisam smeo ni da poželim, bukvalno nije mi palo na pamet da bi mogao da bude moguće, tako da... Znaš da sam se ja iznenadio kad sam video da je u Hrvatskoj među prvih 10. Ma ne, samo to. I to mi je bilo najveće iznenađenje. Da. Možda drugi ljudi u Danskoj, ne znam, Švedskoj, Holandiji imaju interesovanje za taj veliki rat ili ima taj osjećaj priče, ali u Hrvatskoj i to je jedno od pitanja, šta misliš, da li su oni gledali jer su željni znanja u početku velikog rata, ili su željni da vide srpsku percepciju velikog rata pa da je onda kritikuju? Pa mislim, verovatno jedno i drugo, da. Sad sam teo da se nadovežem na ovo što si rekao, da su u Danskoj, mislim Danskoj, šta znam, ali u Nemačkoj recimo nije bio među top 10. Ali dobro, to je užasno veliko tržište, ja ne znam sad Nemačka koliko ima subscribera, ima možda 10 miliona sama. Na Netflixu to je, znači gleda maltene, svaki Nemac maltene ima Netflix. A u Hrvatskoj definitivno jesu zainteresovani za Srbe, da tako kažemo, pa su i zato gledali. Ali moram isto da kažem, čovjek se zove Hrvoje
sad nisam se spremao za to. On je za Indeks, mislim, napisao je najbolju kritiku. Klasnić da nije. Ne znam, možemo stavimo sad će ovdje se pojavi link ka tome. Čovjek je napisao fenomenalnu kritiku filma, obzervaciju njegovu, čak je našao neke moje ranije intervjue ili neke izjave, zaista se bavio time. Našao je recimo da nikako nisam voleo istoriju kao predmet u školi. I onda je to napisao i kaže, Hrvati su poludeli za ovim. Sad, poludeli su i na jedan i na drugi način, recimo u Slobodnoj Dalmaciji je bio neki izrazito negativni komentar, odnosno tekst, i bilo je jedno 4000 komentara, ja mislim, na film. Uglavnom negativnih. Uglavnom negativnih, ali sad do tih 4000 ljudi koliko je zaista gledalo film, ja pretpostavljam da je jako 40 možda. Jako mali broj, jer su uglavnom, mislim, u tom trenutku nisam čak teo to ni da čitam, nisam teo da punim glavu ni pozitivnim ni negativnim komentarima, tako da sam to tek posle uzeo malo da pogledam. I uglavnom su bili negativni komentari, to kao Srbiji, povijest, kao to nema. A dobro, jesi uživao u tome dok si čitao te komentare? U tom trenutku sam pokušao da se suzdržim od jednih i od drugih, da ne padam u vatru nikako čega. Ali da, mislim, ali dobro, to je normalno. Ja se sjećam 2011. ili 12. kad si me zvao kod tebe u studio da pogledam, počeo si da radiš taj film, čini mi se. Dobro, kasnije malo bilo, da. Možda kasnije. 14. 15. možda. I pisao si za australijski, to se sećam. Jeste. I sjećam se kad sam tad video i dopalo mi se i onda tek nakon par godina izašao film. No. Šta je bio najveći problem da film bude prikazan, s obzirom da znam da si ga radio 2 godine, možda nešto malo više. Pa mislim, vremenski se to rasteglo pa vidi, ja sam taj film počeo potpuno nezavisno od svojih para. Dakle, pre toga sam morao da idem malo u inostranstvu, da zaradim neku lovu, mala deca i to, i šakao sam, mislim, između oslog 24 Kitchen kanal u Holandiji, ali tu sam se upoznao, bio sa producentima sa Foxa i ta moja producentkinja je u stvari postala direktor akvizicije, direktor nabavke za Fox u Francuskoj, što je dosta ozbiljna pozicija, jer pod Foxom je tada bio i National Geographic, između ostalih kanala. Fox International Channels se tada zvao, sad se zove drugačije. I onda sam ja shvatio, ajde da, pošto imam već dobru konekciju, da napravim nešto, šta bi to moglo biti. Dakle, krenuo sam potpuno ne kao autor, nego kao producent u neki biznis priču, tako kažem. I razmišljao sam šta bi to moglo da bude. Ja sam shvatio, bit će 100 godina od Prvog svjetskog rata, naša uloga ili percepcija naše uloge u tome je jako velika. I svetsko naše kao Gavrilo Princip, a on sam se setio isto pokojnog Srđana Koljevića, koji je, kad sam ja bio student, on je bio asistent meni na 2. godini, mislim, na predmetu finski scenariju. On se kao mladi Bosanac i sam tada zanimao za temu i rekao je da ne postoji mnogo šta o samom principu karakterizacija, fotografija i tako dalje, tako da on tada nekada odustao, bio posle da se ispostavi da je ipak se vratio i da je uradio neku seriju. Ako se sećaš, bilo je svejedno, i onda sam se ja shvatio da Gavrilo Princip možda sam po sebi nije baš tema, vidio sam da Austrijanci nešto čeprikaju po tome i krenuo sam da istražujem, došao sam do tog ratnog savjeta sada čuvenog iz 1912. godine, iz 8. decembra 1912. godine, kada se sastao nemački vojni vrh zajedno sa Kajzerom Wilhelmom II. I gde su oni tako reći odlučili da rat počne za 1.5 dana. I kada ti sad uzmeš 1.5 dana od decembra 1912. dolaziš do leta, 1914. tačno. Dakle, do jula meseca. Nije to baš u istoriji sve tako. Oni su zapravo u tom trenutku je trebalo da počne rat krajem 1912. Austrija se spremala
ozbiljno, kao mislim u osnovom da ne prepričavam sad film, to sve u filmu postoji. Eto, kažem, ko ne može da gleda odavde, može uz pomoć VPN-a da se zakači na Netflix i da ga gleda. Dok RTS ne pusti ovde, pošto RTS, kažem, ima ekskluzivna prava za Srbiju. I onda sam od tog detalja, od te informacije koja je za mene bila potpuno nepoznata, krenuo da gradim neku thriller priču. Našao sam čoveka koji je zapravo otkrio taj podatak tamo negde početkom 60-ih godina i mi znamo da završio se rat i prošlo je 50 godina dok tajni arhivi nisu mogli biti otvoreni, pruski tajni arhivi. I tu dolazimo do John Rolla. I tu dolazimo, tako je, do Johna Rolla. Koji je tada uz njegovog jednog od najboljih prijatelja Hartmut Pogge von Strandman, koji je posle bio profesor na Oxfordu, a John je bio profesor u Sussexu. Njih dvojica su obojica bili asistenti Fritza Fischera, nemačkog profesora i istoričara, koji je, sad viš nisam se spremao za intervju, prošle 7-8 godina od filma, od izlaska filma, 10 godina od svih tih druženja i priča. Ali mislim da je 1964. godine Fritz Fischer objavio tu svoju prvu knjigu koja se zove Griff nach der Weltmacht, ili kao uzimanje svetske moći, odnosno prevedeno kod nas kao nemački ratni ciljevi u Prvom svetskom ratu ili tako nešto. Već zaboravio sam potpuno. I druge knjige iz 69. godine Rat iluzija, u kojoj se pojavljuje prvi put taj dokument, ali kažem, kopajući po arhivima u Koblencu ili, ne znam, Potsdamu, svejedno po pruskim arhivama, po nemačkim arhivama, John Roll i Hartmut Pogge von Strandman su našli zapise o tom ratnom savetu iz 8. decembra 1912. godine i Fritz Fischer je to objavio. I tog trenutka, dakle, Fritz Fischer, kome nemačka država treba da finansira turneju po Harvardu, ne znam, Yale-u, američkim velikim najvećim univerzitetima, a nemačka država mu povlači finansiranje i Fischer ne može da ode. Dobro, to je 50 godina nakon rata, to je dok je Nemačka godina, još da, to je u stvari zapravo, to je... Pričamo još pre tog dokumenta, u stvari to je nakon ove prve knjige, Griff nach der Weltmacht. I onda mu Amerikanci finansiraju zapravo ti veliki univerziteti ga pozivaju i tako Fritz Fischer i tako cela priča o toj nemačkoj krivici za izbijanje Prvog svjetskog rata dospeva na pred javnosti, jer do tog momenta Nemci, mi smo se samo branili i taj Kriegsschuld, kako oni to zovu, ratna krivica uopšte nije razmatrana u Nemačkoj, a nekmoli da bi se oni smatrali. Onda on 64. godine odlazi u Ameriku, Fritz Fischer, i to je zanimljivo, tamo se susreće sa Vladimirom Dedjerom. I oni tu imaju jedan neformalni razgovor u kom sam ja slušao, dakle, iz prve ruke od Hartmuta Pogge von Strandmana, dakle, Fischerovog prvog asistenta koji je bio tamo i koji mi je pričao kako je Dedjer zapravo sve one pretpostavke koje se nalaze, kako je verovao u one pretpostavke koje se nalaze na kraju knjige kao mogućnosti, ali za koje kao ipak jedan odgovorni istoričar bez dokaza nije mogao da tvrdi da su istorijski fakti, jel? Zanimljivo. O učešću konkretno nemačke obaveštajne službe u atentatu na Franca Ferdinanda, što naravno nije nikakva Dedjerova konstrukcija. On je bio prijatelj, između ostalog, sa Maksimilijanom von Hohenbergom, dakle sinom Franca Ferdinanda i Sofije Hotek, ubijenih 28. juna
1900... Da, koji je već 30. godina izneo koji te je sumnje. to, tako je, on je to izjavio, to je Paris Match ili tako neki francuski list objavio, i koji je 37. godine bio interniran u Dachau. Nacisti su ga, dakle, spakovali u zatvor, u logor u Dachau, još, dakle, pre rata, 37. godine, i tamo je ne znam koliko odležao, tako da on ni u kom slučaju nije bio blizak sa tom garniturom, a i mislim u to vreme, jel, to je ono vajmarsko vreme i dalje, jel tako, da tako nešto izjavi. A kako si uopšte uspeo da dođeš do John Rawla? Znam, zato što kad odavde kontaktiramo neke strane istoričare ili one koji su nam potrebni za film, oni to prihvataju sa nekom dozom sumnje ili nečega. Pa, John Rawls, da napomenemo, dakle, biograf John Rawls je... cara Viljama. Tako je, John Rawls je apsolutno najveći autoritet koji je pisao istoričar. On je, dakle, završio Cambridge i bio profesor posle jako dugo godina u Brightonu na University of Sussex i profesor emeritus bukvalno do svoje smrti. Evo sad će 2 godine i boga mi 2,5 kako je umro. On je napisao 3 ogromne knjižurde, svaka ima po 1500 strana o Kaiseru Wilhelmu II, nemačkom poslednjem caru. A pored toga je napisao još, ne znam koliko, 5, 6, 7 manjih knjiga koje su se bavile pojedinim aspektima Wilhelmove vladavine. Tako da je on zaista neko ko je rekonstruisao Wilhelmov život dan za dan i koji je pošto je Wilhelm, dakle, bio jedan apsolutni vladar, to se sada može reći sasvim sigurno, apsolutni vladar Nemačke centralne... Imao je kompleks zbog ruke, zbog da, dobro je, to je i posebna priča, kako se zove, to što su, posle neki koji su gledali film pa su se žalili kako je tamo neki istoričar tu psihologizira i interpretira slobodno, a baš taj čovjek je poznavao Wilhelmov život možda bolje nego sam Wilhelm. Dakle, hoću reći, John Rawls, pitao si me kako sam došao do njega. Našao sam ga u Wikipediji, sam vidio da je on taj koji se time bavi i napisao sam mu mail. On je u tom trenutku bio u Minhenu, ja mislim na nekoj konferenciji, pošto je to 2013. godina, dakle već kreću to zagrevanje za 100-godišnjicu Prvog svjetskog rata i na toj konferenciji je bio i Dušan Bataković. To je jako zanimljivo. I ja sam napisao to neko pismo uvodno ko sam, šta sam i čovjeku se to jednostavno dopalo i odgovorio mi u roku od odmah i rekao tu je i vaš istoričar Bataković, rekao o Bože. Sjajno. Da, i ne, rekao, gde ga nema sve, znaš. I pošto u tom trenutku ja niste razmatrao Batakovića uopšte za opciju da se pojavi u filmu. Pošto mi je delovao Zlato je vredan, čini mi se. Pošto mi je delovao Bataković, mi je uvijek delovao malo tako pojačano, znaš, taj njegov stav prema komunizmu i to mi je onako bio malo uvijek odbojan, pošto je malo to, ne kažem ekstremno, ali okej, on je, to je bilo njegovo viđenje, ona serija Crveni teror i tako dalje što je radio. Posle su me na kraju, ne znam, i Miloš Ković i pokojni akademik Živojinović i Miloš Vojinović, moj najbliži saradnik u tom domenu iz Beograda, tada još uvek student, sada već ugledni istoričar. Na doktoratu je, čini mi se. Ne, doktorirao, da. Oni su me ubedili da to bude Dušan. Ali, kažem, eto, John Rawls je prvi koji je pristao i do tog trenutka ja nisam imao pojma ko je, on će na neki način postati glavni lik u filmu i ono što je još najlepše od svega, mi smo se posle toga sprijateljili, on je dolazio u Beograd i bukvalno do njegove smrti smo razmenjivali pisma i
zaista je bio sjajan čovjek u svakom smislu. Kakvi su njegovi komentari na film? Pa ne, mislim, mogu ti pročitam od njegov mail, znaš, to je dirljivo i to jako, jako pozitivni, naravno, jer to je na neki način, on je na neki način bio mentor meni. Znaš, ja mislim, se nisam bavio nešto istorijom, ne mogu kažem da se nisam zanimao za istoriju, uvijek sam se zanimao za istoriju, ali sam ipak filmadžija, jel? I onda sam došao u neku dilemu sa ovim filmom, ako idem više, ako ostajem više veran nekim istorijskim faktima, to će biti na uštrb filma. Zato što film jednostavno ne trpi preveliku količinu informacija. A ovde ako ostanemo na nekim tim bazičnim, film hoće bazične informacije. Jednostavno ti ne možeš gledaoca sada da poliješ sa milion informacija i da očekuješ da će on to sve i da apsorbuje i da će da razume i da mu se to dopadne, da mu bude zanimljivo i da prati uopšte, jel? A ovde ove bazične informacije mi svi znamo, jel? Znamo da je da su bile neke velike sile, znamo da su imale sukobljene interese, znamo se desio atentat, znamo da je izbio rat i tako dalje. Ali sad ono sve šta je između toga, to ne znamo, a to je ono što je moj film. Tu dolazimo do nekih znakova pored puta i do tvoje posete Engleskoj kad si upoznao radnika obezbeđenja koji je to je jako bivši luda policajac priča, i radio na ubistvu Davida Kellya. Da. Sad si odo previše. Pa da, to je bio prvi dan snimanja. Mi smo otišli u Oxford da snimimo Sir Hugh Strona, koji je verovatno najveći zapadni autoritet uopšte kad je istorija rata u pitanju i pogotovo Prvog svjetskog rata. BBC je po njemu snimio veliku seriju 10 ili 20 godina ranije, više sad vreme mi izmiče. Tako da on je zaista napisao isto ogromne knjižurde o Prvom svjetskom ratu. Dakle, on se bavio iz te neke globalne vizure. I on je isto pristao, mislim, što kaže Dominic Lieven, isto jedan od učesnika u filmu i najveći engleski istoričar Ruske imperije i poreklom sam, Dnjepropetrovska familija, grofovske familije. Kaže, vi ste nama bili zanimljivi jer dolazite iz nekog, ipak iz Srbije, kao da ste Englezi, ne bi sa vama, već mi bilo preko glave raznih gostovanja, intervjua i filmova, produkcija na tu temu, tako da verovatno su oni hteli isto sa nama da vide ko smo mi, šta mi hoćemo, kako razmišljamo o tome, koje su nam namere. I zato je većina, sem, ja mislim, od tih nekih 12-13 ljudi koje sam ja kontaktirao u Engleskoj, u Nemačkoj, u Rusiji, u Francuskoj, u Austriji, naravno, ja mislim da mi jedan istoričar nije, samo jedan od njih nije odgovorio. Da su svi ostali pristali, jednu, dvojicu, trojicu smo morali da izbacimo iz filma, jednostavno, nisu rekli ništa novo. Pa da, nisu rekli, bilo je nešto snimano na brzaka, govorili su o nekim opštim mestima, onda ako možda ga upotrebiš 2 puta samo u filmu, onda bolje da ga ne stavljaš u tako maloj meri u odnosu na ove ostale ljude, jel? Možda nije ni pristojno, a nije ni dramski opravdano. Ali da se vratimo na Davida Kellya. Da, i svejedno taj prvi dan snimanja, taj prvi dan snimanja, to tad nisam ništa kapirao, ali to u stvari je postojići se veoma paradigmatično u odnosu na to što sam radio u tom trenutku i čime sam se bavio i čega već živim nekoliko godina. Dakle, otišli smo snimati tog Hugh Strona, došli smo na kapiju koledža i tu je iz one portirske kućice zalao jedan onako krupni čovjek na nas, stariji već. I kad je čuo kod koga idemo, onda je odjednom postao ljubazan, jel? Mi smo snimali Sir Hugha 3 sata preko onog što je bilo dogovoreno, tako da je on zbog nas morao da ostane u Oxfordu da spava tu noć, ako je planirao da ide za London, nebitno. I onda kada smo, da bi nas što pre otišao u krevet, čovjek je uzeo kablove od rasvete i da nam pomogne do kombija, da se spakujemo i sad silazimo dole i
taj portir, obezbeđenje, on vidi Sirhiju kako nosi, uzima i onda nosi i ja krećem s njim u chit chat, znaš. Kao da je profesor i pitan ga da li ste od uvek ovde na All Souls College-u. Kaže, ne, kaže, radio sam prije toga u policiji, kaže, bio sam detektiv, što znači inspektor, jel? Bio je inspektor u Oksfordu, u Oksfordširskoj policiji. Kaže, ja sam jedan od 2 inspektora koji je radio na slučaju Davida Kellya. Rekao, stvarno. Da podsjetim samo gledalci na trenutak, David Kelly je čovek koji je istraživao... David Kelly je bio šef misije Ujedinjenih nacija koji još od 90. godina, ali naročito posle 9/11, posle 11. septembra, išla u Irak da utvrdi da li Saddam Hussein posjeduje oružje za masovno uništenje ili ne posjeduje. I David Kelly je tvrdio da Saddam ne posjeduje oružje za masovno uništenje, unatoč tome što se sećamo Colina Powella kako pokazuje pred generalnom skupštinom one dokaze neke. Kako imaju, iako se nekada ispostavilo da nisu. David Kelly je tvrdio, dakle, kao glavni i odgovorni u tom poslu. On je inače jedan Velšanin, biolog, veoma stručno lice u svakom smislu i bio 36 puta je bio u misijama u Iraku sa tim ciljem i nikad ništa nije našao. I on je to, dakle, javno tvrdio, nalazi su bili takvi i onda je jedan dan otišao da džogira, kao što je inače išao, po šumi oko Oksforda i tokom tog trčanja je prerezao sebi vene i iskrvario na smrt. To je, dakle, zvanična verzija događaja. Policija iz Oksforda je poslala 2 inspektore koji su bili u tom trenutku na smeni. Jedan je moj drugar, ispostavilo se. I posle sam u nekom dokumentarcu BBC-a saznao da je telom, lešom manipulisano na licu mesta. Dakle, jedan od njih dvojice je okretao telo, pomerao ga je, uopšte, dakle, nije mogao da bude u toj poziciji u kojoj je nađen, tako da, koje je kasnije fotografisan, jel? Svejedno. U tom trenutku ja znam samo ko je David Kelly, da je jako sumnjiva ta njegova smrt i pitam ovoga portira. Rekao, pa dobro, šta je stvarna istina? I was a suicide. Rekao, okej. Ali onda u stvari, razmišljajući u nekoliko navrata o tom David Kelly uopšte, jel? I toj koincidenciji da naletim na čoveka koji je bio u trenutku kada je David Kelly nestao sa lica zemlje, na neki način otvorio put velikim silama da uđu u taj Irak i da smaknu Sadama i sve ono što se desilo i što se i dalje dešava, jel, na tom prostoru. Kažem, u tom trenutku nisam bio svestan, ali dakle, bavio se Gavrilom principom i da li jedan srednjoškolac iz jedne provincije može da pokrene rat svetskih razmera, jel? Dakle, sa nekom idejom da ne može, a on shvatiš da ovo je ista, druga strana iste medalje, da li jedan školovani doktor i čelnik misije Ujedinjenih nacija može da zaustavi rat velikih sila, ne može. Tako da velike sile imaju velike namere, one će da urade sve da ostvare to što su namerili, jel? Sad dolazimo na trenutak kada se vratimo pristupu filmu, ti počinješ negde od 1870-ih. Pa recimo, da. Mislim, ide velika, ima priče još to su, mislim, moraš kao da napraviš neke uvode. Austro-Ugarska imperija se raspadala. Znači, još 1848. od revolucija koje su, mislim, po celoj Evropi bile, ali su pogotovo pogodile Austro-Ugarsku i tada jedan, tako reći, tinejdžer dolazi na vlast. Franc Jozef u tom trenutku ima neskoliko 18 godina ili tako nešto. Dakle, u tom trenutku počinje na neki način pad Habsburške monarhije, Austrijskog carstva, jel? I oni su bili, dakle, posle toga primorani na taj kompromis, nagodbu sa Mađarima, od Austrijskog carstva sada postaje Austro-Mađarska, Austro-Ugarska, kao dvojna monarhija, pa se onda razmišljalo i to
razmišljalo tek kao mogućnost da bude trojna, pošto je 1871. godine imaš one velike turbulencije i po Češkoj i po Bohemiji, kako se zvalo tad, pa čak i u Hrvatskoj imaš Kvaternika koji 71. isto godine, ta njegova Rakovička buna ili kako se zvala. Tako da bio je nužan neki uvod da shvatimo da je to jedna imperija koja je, oni su je zvali bolesnikom Evrope, su zvali Osmansko carstvo, koje se razbolelo i umrlo, jel? I onda su shvatili da je sledeći bolesnik Evrope Austro-Ugarska i koja će se raspasti, dakle, zbog nacionalističkih težnji koje nisu bile samo slovenske proizvodnje, nego su bile opšta situacija u Evropi, ujedinjenje Italije, Risorgimento, ujedinjenje Italije 1861. godine, okončano 61. decenijski proces, Nemačke 1871. Italija i Nemačka su se ujedinile na štetu Austrije. Austrija je morala da izgubi rat protiv Pruske da bi Pruska ujedinila sve te nemačke manje državice oko sebe i napravila Nemačku imperiju. Tako da, iz tog razloga, dakle, pošto je teza filma, sad da ne prepričavamo film, opet mislim, film govori dosta za sebe, ja sam puno toga i zaboravio, stavio sam u film tamo da ne moram da pamtim, jel? Ali to je teza da je zapravo su ta dva motiva. Jedan je motiv Austrije, Austro-Ugarske, da reši dugoročno svoj problem, da se ne raspadne, da tu slovensku opasnost drži pod kontrolom tako što će Beograd pretežno kako bi rekao, da uništi, jel? Pasivizira. Da, pasivizira, a druga je ova, kako se zove, velika igra između Nemačke s jedne strane i Francuske i Rusije sa druge strane. Tako da u tom trenutku kada su se ti interesi poklopili i vremenski i na druge načine, tada se otvorila mogućnost, jel, da se desi prvi svetski rat, a kako su to izračunali 8.12.1912. godine u Berlinskom dvorcu, Berliner Schloss, Kaiser Wilhelm i njegovi generali, to će biti, dakle, za godinu i po dana, odnosno u leto 1914. I tu dolazimo do Gavrila Principa. Za neke je on danas, čak i kod nas, terorista, za neke heroj, za neke samo atentator. A za neke je odradio posao za druge službe. Kako danas mi posmatramo Gavrila Principa u društvu? Ili kako ga ti vidiš? Pa dobro, znaš, posmatramo ga kako kome odgovara, očigledno, mislim, pošto da li je bio terorista, jeste, iz perspektive tog vremena on sam za sebe tako kaže, ali danas terorizam ima drugačiju konotaciju potpuno. Danas po terorizmom smatramo ubijanje nevinih ljudi, žene i dece, zarad ostvarenja nekog političkog cilja. On je izjavio da je njemu žao što je ubio nad Vojvodkinju Sofiju Hojtek. Da, jer ona nije bila to se seća, to mi je pričao pokojni Srđan Koljević. Da je, tu sam pričao prvi put čuo od njega, da su oni vežbali tu, da li sa Tankosić ili je bio i drugi, kako se zvao? Ciganović, tako je, da su oni vežbali tu negde u Topčideru, da nije mogao da pogodi drvo sa 2 metra. Tako da cela ta priča o Gavrilu Principu ima malo taj neki nadrealni sudbinski oreol oko sebe, da li znamo svi priču, krenuo da se vozi obalom pored Miljacke, Čabrinović baca bombu, bomba se odbija u auto, eksplodira ispod auta pratnje, tu je neki major, šta je bio potpukovnik Merici, tako nešto, ima neko italijansko ime, biva povređen, vode ga u bolnicu i sada dolazi na prijem u u gradsku kuću, gde ga gradonačelnik Sarajeva dočekuje sa prigodnim govorom. Ja mislim čak na onom filmu koji je snimljen se vidi kako Franz Ferdinand diže ruku nešto, mislim čovjek je uzbuđen, pokušali su da ga ubiju par sekundi pre toga i govori šta, kao kakvi kakvi bakrači, šta pričaš sad, drago vam je da me vidite kao bacate bombe ovde po meni, jel?
I u tom trenutku, umjesto da se nastavi protokol dalje, sam Franz Ferdinand odlučuje da suprotno nekim pravilima bezbednosti obustavi sve daljnje akcije tog dana. On odlučuje da poseti tog svog adjutanta Mericija u bolnici i zbog toga sede u auto ponovo, a vozač taj, kako se zvao, Leopold Lojka, Čeh, koga su posle optuživali za neku zaveru i budalaštine, ne zna, nego on nastavlja sada po planu i zbog toga maši skretanje i ne tu kao moramo na drugu stranu i zbog toga ubacuje tamo u rikverc, odnosno staje neposredno ispred Schillerovog delikatesena radnje, jel? Sa suhomesnatim proizvodima ispred koje stoji niko drugi do Gavrilo Princip. Tako da ta cela priča, kažem, sad Miloš Vojinović je napisao odličnu knjigu koja se zove Političke ideje mlade Bosne. Tada je negde već se time bavio, posle par godina knjiga je izašla i ona objašnjava ko su bili mladobosanci uopšte i ona je, mislim, najreferentnije štivo o tome ko je bio Gavrilo Princip, ko su bili ljudi iz te generacije. Zapravo Mlada Bosna nije nikav pokret, to je generacija. Mlada Bosna nije postojala kao neka organizacija. Mlada Bosna je jednostavno neki paušalni naziv, da tako kažemo, za čitav niz organizacija i koje su opet imale neko neformalno uređenje i nehijerarhijsko strukturu. Dakle, za jedan, tako kažemo, pa bukvalno kao novi val, novi talas u muzici, kao, to nije ništa. I tu dolazimo do jedne stvari gde baš u filmu ima, ja namjerno hoću ljude da zainteresujem za film zato što je odličan, ja sam ga više puta gledao, a to je pitanje da li je Mlada Bosna iskoristila Crnu ruku za svoje interese. Pa vidi, Crna ruka u tom trenutku ne postoji. To je ono što Bataković pokojni tvrdio uvek. Crna ruka je već rasformirana, tako da postoje ljudi koji su bili i u Crnoj ruci, a sada su u narodnoj odbrani. Narodnoj odbrani ne, ali hoću da kažem koji sada u strukturi. Dakle, u obaveštajnom odelenju pri generalštabu, ili kako se sad već to zvalo, tadašnja vojno-bezbednosna agencija. Vojno-obaveštajna služba. Da, vojno-obaveštajna služba. Mislim se bilo na nivou nekog odelenja, nema veze čiji je komandant Dragutin Dimitrijević, jel? I gde je Tankosić koji je neki njegov adjutant i tako dalje. Tako da oni jesu došli, ideja, mislim, u tome su svedočili razni savremenici i prijatelji, kako se kaže, cimeri Gavrila Principa, taj Parežanin, Borivoje Jeftić i tako dalje, da oni, pošto su oni bili, ja mislim, u tom trenutku u Beogradu, svi kad su čuli vest da Ferdinand dolazi, da se u tom trenutku javila ideja o tome da se on ubije. Jer, mislim, kako bih rekao, to nije bila nikakva originalna ideja, znaš. Kao, sad niko nikog nije ubio, sad ćemo mi da budemo prvi, kaki to se ubijalo tada. Znači, u filmu, evo, ima spisak samo onih top level najznačajnijih državnika i krunisanih glava koje su skinute u tom nekom periodu prelaska iz 19. u 20. veka. To mi se svidelo jer je to paralela, zato što mi danas kada govorimo, kad neko kaže Srbi ubijaju svoje kraljeve, mi kad pogledamo koliko su Englezi samo svojih ubili. Pa ko je ubio Lincolna, znaš, Williama McKinleya, američke predsjednike, ko je ubio na kraju krajeva suprugu, odnosno Franju Josifa, caricu austrijsku, Elizabetu od Bavarske, Sisi. I on se danas, to je 20 godina pre Sarajevskog atentata. Ne, to je 16 godina pre, to je 1898. godina na obali Ženevskog jezera, taj Italijan, anarhista Luigi Lucchini je izbo. I on danas ima i spomenik i ulicu u Italiji, koliko znam. I slavljen je i niko u Italiji, koliko znam, ne postavlja pitanje o njegovoj ulozi kao heroja.
Pa dobro, da, on nije na neki način bitna tema kao što je Gavrilo tema. On čak nije ni za nas heroj, ali da. Mislim na Italijana po nekim našim merilima. Ali u svakom slučaju kod nas se vrlo često postavlja to pitanje herojstva kad je u pitanju ali Gavrilo. ono mislim što je pisao taj Borivoje Jeftić i ostalo preporučujem još jedan po knjigu Miloša Vojnovića Političke ideje mlade Bosne, dakle oni to tirano ubistvo kako oni to posmatraju, dakle zanimljivo je da su to sve bili mladi, jako obrazovani ljudi, dakle nadprosečno, evo ono što smo mi verovali da se ne dešava, sad nas malo aktualni trenutak demantuje da su i naši mladi jako obrazovani i jako svesni onoga što se dešava, ali dakle ta ekipa, pazi, Gavrilo Princip je iz okoline Bosanskog Grahova, selo Obljaj se zove, znaš, ne bi znali da ga pokažemo na karti. Pritom krajem 19. veka, to je par godina pre toga, 90% stanovništva u Bosni je bilo nepismeno. Jeste. 1910. godine je rađen taj veliki, kako se to kaže, popis stanovništva i svega i tada je ustanovljeno da je 88% stanovništva Bosne i Hercegovine nepismeno. 1910. 1881. druge godine kada je Beni Kalej dolazio u misiju, kako on to govorio, nije prosvetiteljska, nego kao prosvetiteljska. U tu misiju svoju u Bosni kada je dolazio Beni von Kalej, jedna od glavnih namjera mu je bila da otvara škole. Sad, on je otvorio 5 puta više policijskih stanica nego škola i tako dalje, ali svejedno htio sam kažem to što su pisali Principovi prijatelji, savremenici, Borivoje Jeftić prije svega, dakle da je to prva generacija obrazovanih u Bosni i Hercegovini. Dakle, od tog trenutka srednji vek. Znači, oni čitaju Emila Zolu, znaš, čitaju Žerminal im je bio kao jedna od omiljenih knjiga, čitaju Kropotkina, dakle, čitaju anarhističku literaturu i oni usvajaju te neke ideje i pored toga odlaze u Beograd, dakle, grad jedne ipak suverene države, gde kako su svedočili, mogli su slobodno da dišu i da slobodno razgovaraju. Dakle, da se ne osvrću preko ramena, da li ih neko prati i sluša. I ono što je zanimljivo, dakle, da je negde 1912. godine Gavrilo Princip bio hapšen u tim nekim demonstracijama koje su zbog suspenzije političkog života u Hrvatskoj, što 1911. godine Hrvatsko-srpska partija dobija ubedljivu većinu u parlamentu. Ozbiljni problemi se dešavaju u raju, jel? U tom austro-ugarskom raju i oni 1912. godine, tu sad se zaboravio šta je tačno taj moment, ali Gavrilo Princip dobija ozbiljne batine, biva evidentiran i od tada, ako ne ranije, on je na popisu onih koji su opasni po sistem. Dobro, tako da to ide u prilog malo i onoj tezi da obezbeđenje nije postojalo, u prilog toj spekulaciji oko zavere oko ubistva Franca Ferdinanda. Ali kažem, to je više meni deluje kao neka sudbinskija priča, naravno postojala zavera, mislim, ovi naši su zaverenici, jel? Ali ta priča sa austro-ugarske strane, jer on nikome nije bio po volji. Nije bio po volji jadnik ni njihovima, ni ovim našima kao ispostava te velike imperije. I zato je namerno poslat na Vidovdan. Pa da, recimo, da, sad. Ali postojala je činjenica da je bilo, ne znam koliko, 30 i nešto policajaca na ulici, kad je njegov stric, veliki imperator Franja Josif bio par godina ranije, 1910. da su bile da je bio gust kordon vojnika, koji nisi mogao da, ovdje je bio svak policajac na svaki 100 metara, jel? 36 policajaca, čini mi se. Pa tako je neka priča. Da ja sam pokušao da nađem tačan podatak i usvojio sam jedan podatak iz jednog dramskog teksta austrijskog u nedostatku boljeg izvora, ali otprilike to, jer mislim sad tačan broj, u ovoj nekoj, kako bi rekao,
proverenoj historiografiji piše da je bila jedna smena sarajevske policije, to je verovatno tu negde. Sad, da li 36, 50 ili 150 nije neka bitna razlika, jer oni definitivno nisu mogli da kontrolišu tako velik prostor kuda se ta kolona kretala i tako dalje i nisu mogli da spreče nešto što je očigledno moralo da se dogodi. Meni je baš kad sam gledao prvi put film bilo žao što se završava u trenutku kad počinje Prvi svjetski rat. Što je naravno i dobro, jer kad ogledaš nešto pa ti žao što se završilo, što nema još nešto, onda to ostavlja veći utisak. Jesi možda nekad razmišljao da malo produžim dalje? Da malo produžiš. Ne, nisam. Meni je, mislim, kažem, krenuo sam od toga Gavrila Principa kao sa tezom da li taj jedan mali srednjoškolac iz da se ne izražavamo, iz najpasivnijih predela Evrope može da zapali Evropu. Mislim, ne može. Tako da je meni jesam krenuo negde sa nekom predrasudom možda. I to čak i kod Čopića ima negde, ja sam to dosta čitao kad sam bio klinac. Čak je postojala ta neka teza, kao ne otvaraj torbu, kao izbiće rat. Ali generalno ovo područje je moje neke razmišljanje poslije toga, znaš, taj odnos između Srbije i Bugarske je dosta isto omogućio da do Prvog svjetskog rata dođe, a sukob između Srbije i Bugarske naravno povodom onoga što danas zovemo Severna Makedonija. Tako da nije bilo drugog Balkanskog rata, pitanje je da li bi ovi centralne sile uspele da dobiju, da je Rusija uspela da pridobije tu Bugarsku za sebe umjesto protiv sebe, da li bi se oni odvažili sa takim odnosom snaga na ono što se desilo u 1914. Znaš. Tako da tu negde postoje isto neke stvari koje ne mogu kažem da sam otkrio, pošto su to davno otkriveni dokumenti, ali neke paralele, neke zanimljivosti, recimo da taj diplomatski dokument austro-ugarski koji je napisan 4 dana, ja mislim, pred ubistvo Ferdinanda, kojim se poziva Nemačka na neku akciju, korespondira sa tih 1.5 dana kada su Nemci zapravo zaustavili Austrijance u težnji da rasture Srbiju kraj 1912. godine. Pita, a šta je sad sa onim našim dogovorom od pre, ja ga tako tumačim, šta je sad sa onim našim dogovorom od pre 1.5 dana? I to se dešava iste nedelje, maltene, da oni pišu taj diplomatski dokument, da isti dan ili sljedeći dan ima to u filmu, jel? Svejedno Nemci otvaraju taj Kiel kanal, koji im je strateški najbitniji da bi mogli da uđu u pomorski rat sa najvećom pomorskom silom, sa Velikom Britanijom. Dobro, tu i postoji još jedna stvar, da nisu smeli da započnu rat kasnije, jer bi Rusija imala dovoljno snagu. Tako je, znači to je pre ovoga ne može, a posle ovoga isto ne može. I to je njima, oni su se time bavili i jednostavno, mislim, sad mi isto posmatramo rat kao sa iskustvom 2 svjetska rata iza sebe i sa svim tim pokoljima i strahotama koja se desila. U to vrijeme oni nisu posmatrali rat baš tako. Njima je to bio neki logičan produžetak spoljne politike. Znaš, tako da nisu a priori sebe smatrali za zločince time što će pokrenuti rat. Pa na posledku i baš ih briga za narod. U ostalom, oni su imali ideju, kako je rekao u tvom filmu Ruski istoričar, za rat su potrebne 3 stvari: pare i još novca. Da, jeste. Tu se nastavljam na jedno pitanje, da li je to isto potrebno za film? Pa jeste, kako nije. Mislim, film jednostavno, kažem, ja sam počeo film da radim potpuno nezavisno, sad, da smo krenuli, potpuno nezavisno od svojih para, i tek posle sam aplicirao na ove neke državne konkurse i posle ti zbog toga moraš, kada dobiš na tim konkursima, u obavezi si da staviš Ministarstvo kulture, Filmski centar Srbije na najavnu špicu, i onda su krenuli naravno ovi na zapadu, ovo je kao srpska propaganda. Mislim, nije srpska propaganda, to je moja propaganda. Ako je propaganda uopšte, ja sam film počeo potpuno bez ikakve, za razliku od ovih nekih patriota raznih koji sad smisle patriotsku temu, jel?
pa onda dobiju silne pare od države da to snima i na kraju to niko i ne gleda i ne valja. Ja sam imao neku ideju da napravim nešto zanimljivo, ne patriotski. Jednostavno, mislim, patriotski je bio neki taj možda, kako bi rekao, neki inicijalni moment, to kao stvarno Gavrilo, kao majkomu, znaš, da li moguće da su Srbi sad krivi jer ta nakaradna logika, znaš, kao on je Srbin, on je počeo rat, u ratu je izginulo 20 miliona ljudi, dakle Srbi su pobjegli 20 miliona ljudi u Prvom svetskom ratu. Mislim, to je budalaština, naravno. Budalaština je svakom ko ima dvocifren IQ, ali sve jedno. Ja nisam pokušao pravim patriotski film, meni Gavrilo Princip u filmu ne figurira nešto preterano, jer na kraju krajeva i nije toliko ni bitan. Dakle, on bi bio dobar za neki film o Gavrilo Principu, ali za film o uzrocima Prvog svjetskog rata Gavrilo Princip, ja mislim da je dobio onoliko prostore koliko i zaslužuje. Da, i onda pitao si me, onda se dalje filmski centar, dobio sam na konkursu Filmskog centra Srbije i na konkursu Ministarstva kulture, taj je bio pokojni Tasovac, Ivan Tasovac je bio ministar, to je isto zanimljiva priča, pošto on je jedan od retkih ljudi koji je zaista imao sluha za ovu priču. Iako su već u to vreme pravili neki konkursi sa temom od nacionalnog interesa. Ovo nikom nije bilo nacionalnog interesa, ni posle Tasovca, da tako kažem, jer je onda je film došao do problema, pošto je stvarno rađe za neka minimalna sredstva, a ima jako puno arhive koja dolazi iz inostranih izvora, iz stranih kinoteka, gde to košta, znaš. Naša kinoteka, Saša Erdeljanović, direktor arhiva i njegova ekipa su mi jako puno pomogli, dobio sam neke cene koje su adekvatne srpskoj produkciji, ali naravno Nemci, Holanđani, Francuzi, Česi, dakle sam sve uzimao iz kojih arhiva, oni ljudi potpuno tržišno razmišljaju, tako da jesam dobio te, kako bih rekao, te filmove i za džabe negde, ali nisam smeo da ih upotrebim. Tako da u trenutku kada potpisujem ugovor sa Netflixom, prodaje se neuseljiv stan, znaš. Prodajem film koji ne sme da se prikaže. Dok ne platiš sve to. Dok se ne plate, pošto postoji možda da kupiš neka prava za to, kao edukativnu namenu, festivale, to je veoma, to sam ja i kupio, jer sam za to ko imam para, ali posle toga sam ponovo morao i onda sam znaš, kao pisao ovo Ministarstvo kulture, Ministarstvo spoljnih poslova, svi kao da, super. Pritom ne pričamo o nekim basnoslovnim parama, mislim, 50.000 evra je zaista smešno, pa čak i za dokumentarni film, a ne. Tako da jedino ko je to razumeo, tada je bila predsjednik upravnog odbora Filmskog centra Jelena Trivan. Ona, dakle, nije u jednom trenutku se pravila luda da nešto tu ne kapira. Ona rekla mi ovo moramo, jednostavno film mora da ode na Netflix i oni su to pomogli i hvala im. I mada bi ja svakako film dao i tako nelegalizovan potpuno na Netflix, jer ne možeš da propustiš to je prvi srpski film jedini srpski film do danas koji ima međunarodnu, bilo je neki filmova koji su imali regionalnu, koji su imali lokalnu distribuciju na Netflixu, na primjer Kusturica ima u Francuskoj, ali samo u Francuskoj, bilo je nešto ovdje za jugoistočnu Evropu, ali ovo je jedini znači nema i dalje globalnu distribuciju na Netflixu, on jeste u 60 i nešto zemalja celog sveta, ali ne na Netflixu, nego kroz druge, tu su velike televizije, kineska televizija, na primjer CCTV. Sjajno. Kineski taj, kako se zove, IQIY, nešto, to je četvrta najveća streaming platforma na svetu. Mislim, kad uzmeš u obzir koliko Kineza ima, čudo da nije veći od Netflixa. Ali, hoću da kažem, ja bih ga na taj Netflix, naravno u tom trenutku, posebno kad je postao broj 1 način gledanja filmova u svetu, bi ga dao i nelegalno, pa bi se onda tresao svaki dan da će neko da me tuži što sam van ugovora upotrebio tu arhivu. Dobro, kad smo kod Kineza, oni zbog Bate Živojinovića vole uopšte i gledaju srpske filmove, znam da ima dosta prevedenih. Nego, evo za kraj pitanje, Šifra Vuk, to me baš interesuje. To je nešto što
sad radiš, ako se ne varam. Pa, mislim, sad radim već, da, to je isto počelo kao dokumentarni film, jer je priča je o bliskim susretima pilota Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva sa neidentifikovanim letećim objektom. I sad više volim da kažem da je to zapravo susret neidentifikovanog letećeg objekta sa jednim neobičnim fenomenom koji se zvao Socijalistička federativna republika Jugoslavija, da je to još luđe od samog NLO-a. I ja nikad se nisam palio na te priče, znaš, kao nešto NLO i vanzemaljci, kako se zove, nadprirodni fenomeni. Međutim, čuo sam za ovu priču od ljudi za koje znam preko 30 godina, koji su neki autoriteti, tipa Zvonko Jurjević, koji je, kada sam ja završavao osnovnu školu, i ložio se da budem vojni pilot, u stvari. I hteo da idem u vazduhoplovnu vojnu gimnaziju Maršal Tito u Mostaru, koja u tom trenutku više i ne postoji, jer je krenuo onaj građanski rat i horor. Zvonko Jurjević je komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane u JNA. I ja sa 15 godina znam za Zvonka i nekih 20 godina kasnije ga i upoznajem apropo ove priče o NLO-u, jer on je bio komandant vazduhoplovnog puka u tadašnjem Titogradu, 1975. godine on je bio potpukovnik tada i oni su obavljali školovanje kadeta, završno školovanje kadeta vazduhoplovne vojne akademije naše, ali i školovanje kadeta iz prijateljskih zemalja kao što su bile Arapska republika Libija i Zambija. I sada u trenutku kada oni sprovode obuku, dok je za ove za naše kadete, koji su već bili potporučnici u tom trenutku, dakle završili su sve, samo im je ostala ta borbena obuka, to je bio centar za borbenu obuku, dakle gađanje, raketiranje, bombardovanje. Ove su učili od početka, ovi su dolazili potpuno prvi put sedne u avion, znaš. Afrikanac i tere ga gore. I onda su u tim situacijama, imaš čoveka koji ne govori tvoj jezik, odnosno ti ne govoriš engleski, pošto su oni uglavnom Zambicima je maternji, odnosno zvanični jezik u Zambiji je engleski baš. Naši ne govore baš engleski, ovi baš nemaju nikakvo iskustvo u letenju i na sve to počinje da im se iz noći u noć, skoro mjesec dana, da oko njih lete neke čudne kugle svetleće i da to pravi jednu dramu. Mene je to zainteresovalo kao nekoga ko se pre svega zanima za avijaciju i ko veruje ljudima kao što je general Zvonko Jurjević, da od toga napravim dokumentarni film. Razgovarao sam sa jedno 15-20 ljudi koji su direktno ili indirektno učestvovali u svim tim dešavanjima. Kažem, to je neki od kraja januara do sredine marta skoro 1975. godine. Međutim, onda sam došao do toga da su mi oni svi u tim intervjuima opisivali fenomen taj. I mislim, ok, ti imaš 20 opisa jako sličnih tog jednog fenomena koji se pojavljuje, ali to nije dokumentarni film. Dakle, šta je njima to promenilo u životu? Šta je to promenilo u životu jedinice? Dakle, kakvu je dramu na ljudskom planu izazvalo? To nisu baš znali da mi kažu ili želeli i šta već, i onda sam odlučio da toga napravim igrani film, gde ću ono što nisu hteli ili smeli da kažu pred kamerama, što su mi pričali ovako neformalno i što sam ja naravno domaštao i reinterpretirao za igrani film, sažeo sve što se u dramatizaciji radi, a da napravim jedan jako zanimljiv, nostalgičan film o jednoj neobičnoj opet istorijskoj, da kažemo, epizodi iz o kojoj skoro da niko ništa nije čuo. Pa ima sad u posljednjih, ne znam, eto nekako, mislim, to je isto neverovatno, možda ja nisam dovoljno, ja sam čuo o tome prvi put u emisiji Na rubu znanosti na hrvatskoj televiziji.
pojavila su se, dakle, to sad isto moji prijatelji Krešimir Mišak i Đulijano Marinković, koji je vodeći ufolog sa ovih. Đulijano je intervjuisao te neke ljude, pošto je on novinar, on je naravno telefonski, bilo mu je bitno samo dobije priču. I on je intervjuisao Ivana Mamića, jednog od naših najboljih pilota na lovačkoj avijaciji na MiG-21 i 126. mislim lovačke avijacijske eskadrile iz Batajnice, Milana Mačeka, koji je prvi zapovednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva iz 1991. koji je 75. bio je recimo kapetan ili major u Titogradu i još neke ljude, i ja sam čuo te ljude, dakle, za koje znam, čuo sam te neke priče koje su jako neobične i poveruješ im. U svakom slučaju, onda sam ja posle gostao kod Kreše i opisivao, pošto sam istražio. Kada očekuješ da završiš film? Ma ne očekujem da završim, mislim, kako bi ti rekao, više se ni ne nadam, pošto ne bih da se žalim, znaš, ali jednostavno film ovakav film, pogotovo on traži puno para, u ovoj zemlji se sada filmovi i ne proizvode, ili se proizvode neki koji su, neki autori koji su podobni, pa tako da ne znam, sad, radim neke drugi projekte, završio sam jedan dokumentarni nedavno u Sloveniji i sad spremam nešto što bi moglo bude Netflixu zanimljivo ponovo, dok me još tamo ima i dok me još uvek neko tamo i zna. Nešto što bi prethodni projekat koji je jako dobro tamo prošao mogu da preporuči za Miloš, dalje. Došli smo do samog kraja, evo sat i 10 minuta razgovaramo. Hvala ti što si bio moj gost. Ja ti želim da završiš film Vuk i naravno sve ostalo što si započeo i da ponovo gledamo jedan srpski film na Netflixu među prvih 10. Hvala ti. Dragi gledalci, hvala vam što ste pratili Znakove pored puta. Gledajte nas svake subote od 18 časova i obavezno nas zapratite na društvenim mrežama. Prijatan dan.